Portugal nakaslem jong Nong Hima. Kawai kalong kume ba arpu prasnam karta na Nagpur kala Shah di Shah Portugal ha kinong penya jong kawai ka company na Pune Kiba Kular ya ka ban penyo ya ka kam da ka badawa pisa khatwai lak tingka kani ka jingja kala ja ha ubnai baladap ha ka ba kala yo aching tip ya ka tika company ka balatip ka we migrate lingba ka Instagram haba kala sedang ban kali ya kini kinong penyat ketika company kila Kular ban penyo kam ka share ya ka ha Portugal ka bakan yo ya ka jingsiu hadu Shilak san pohajar tingkah ke shibnai dak baterai tang pra kenta. Kila pandu paru naka khatwai lak tingkah nak benta ke jing penyo visa bat penbiang yaki kot kisla jongka. Haba kala poi ha Portugal ki agent kila keni eno ke passport jongka bat kila set yaka hakwai ke kamera hadu arsngi. Hadian kata kila dia ka sya utrai jongka wei ke dukan dia bia hakba kala sya penbor ban trei bat penshitom yaka hakamet bat hakajimut jing perkhat. Kali Thok ba kini kindong le Thok kila dawa pisa shu naka haba kalapan biang ya ka passport ba kila keni. Hadian bela jandap shibnai kani kalong kumi kala yo olat ban pet na ketika Jaka bat kala yo ban pet sha Lisbon da ka bos bat let sha Madrid nangta kala yo ban wan pai sha India lingba ka Doha. Shu kala Thok bahaba kala poi sha India kitiki brio kila dawa biang naka lailak tingka da ba Kular biang ban penyo kam yaka ha Malta bat haba kalkentat kila berngam ban penyap yu ukurim jongka bat ban pharep yaka. Kani ka brio kala bitar bat kala ujor halor kani haki pulet ka Pune la pendrung mukot demai ki prangut ki brio ki badan keti bagentup unang penyat ka we migrate bat syak pengat haki kendon na ka benta ka jing khayi brio ki kam Thok pisa bat ki kam dawa pisa bat ka jing toket kadang ya syakman.